itete na mbere na kwethirwa uri na kagita gakega kugwata ugeni tutegere manto kathomba ure gukari kana ure kwethirwa kugitinda ntende mwanya mwanya aria andiki betu banteto betete na mbere na gutubanganyiria manto kathomba uria gukari maturene ndene county ishigo bunge na nkoroki nthiguru yonthe ya Kenya na kinya nthiguru amukira nkatho cio mwanya oni bambetaga Dennis Mutuma Chemero TV ogoro twambiria na ripoti ya kiriro kia biashara ni aria a biashara bathoko elare barabethera gerwa bakendia ikwachie mira amwe na nyomba cia kuthambia ngari ni bachumirite na kiriro kinene na kumeneria kanjo ya nterizi ni kireba kuga kanjo baba bejaga na maratasi ruko amona mboleo na gwita na mbere na kwithiria into bibi byonthe ndene ya kieni kia baimula lare na kanana nyuma ba ithi into bibi pikethero bikithukangia biashara yao nerana ndibo ugete mwanki kana toi ire yumaga nyuma ya mboleo ije kwithirwa ikithirwa nterizi nitumite biashara baba bakethero bakiaga aguri na nkuruki kinyabo igeta na mbere na kubathangikia kagitene kana bagwitithia na mbere ngoge ciao cia kwendia kuma nterizi tugwatanira na Mwanja Mukiri ethire twagicemania na biashara baba na gutubanganiria ripoti ithingatirite atutire akanzu kuma na rumonga kiboreo kigeberia kawira kuma na rua tutitira ceci bauni ya biashara bara batera ngwekanine ka baimola bareo baithongo bamira amwe na kinya bara baka wash no ntobokianike kumba kwethia kikite wantaka ona kwethiru ngari iyo yongwe niyo yeyira ateirire iturara ura friend na teiru friend cio turo friend cia rethirio satandi cio mateni gwitwa mateni cia mateni cia ira wakia cio mwanki utuga thaithano cio tuko ni kanzu bongo ba cha mwanki yo no kethirwa tibo mwanki yo batere kwithirwa yo ori alafu yo akua bageya na kambera ba kana ure mwanki endi tukuromba ba tusungulikire tafadhali kaitene kau ni bakuate ni kwithirete nya kwino watibo mirimo kathomba no ntoporokoro na toe kwithire kiuma kirima poleone ya ba tugumia no ntotere korote au ya wimba the customer ba bathamire ngwina bonthe no kuiwa the customer ngumire kuyana no tuiro kono ogelia yake angiaga ocia rekitheri imwanki u na mwanki agiru satandi na mwanga thayo tirora na no gaba kwendelea uturira ruko mwanki na yuringi iro tuguria atiri ina to aito ndi batu bangi ba na mete kuthira tukumetha no korona kana no mbi no ndo muntu aikora ao mamira ko rio milogeto mburisia borona irio girire kuma agiboleo kwa ya turagirwo nto utigiro garugire monki yo agirwe kuma kondomu kuma pampati jana mayana yonthe yo tukunda ele tukuromba buru kwa sima kawera anje na kutheria gukungi na ikeinyo operation yo kola kiani kia baimula tumiete sana no ntobwa ntowe kumira no ntinto bi ethu into tutekumnya kwa thibi karibinge bikeyo turo into biko era bia twinga kianine ito wetekia ingwetekia thayo te muntu wo kuma nyumba cia to nyumo na sibitari ni mandrawa kujura kuo kibara gite kuthira nchoma endi tukuromba ngabana eya watonere bu no ntu ito kuthira ito kumia oreria ntu atwitaira ngui no ntu batu nchoma na ibara bitethira ki batwe erigite gututhereria kirinya ki orira raisi yete mucemanio ne mweri jwe 3 ukuigwa ende thine ra tuonete mbajua na mbi acha kanzu no gaba kujira mana 5 ndire twarerwe muno riu ni bawita kinya biashara cio ni ciumbite kwethira ikithuka ende no ntobokiboleo ki no ntu customer baba ingi bati kwethia bakiyanterei no ntontoi ni kubanunkira muno kiboleo ki kuringana munukira kununka kitu ingirete customer betu bonde au no ntobare ya kwatu ako kununka ni kwasi betu customer ka biori baka thama bothe baita kangeta na baita no na baita thoko ningi mwanya no kuigwa kwa hivyo akomba turutira kiboleo ki au tukamea kwendi kwasi betu boto enda ya thiri wango no kona ngari cio ndakacio ni cia kuma mbecho kiboleo giathirwo tau na arantu baria kiareto na ngore iria ibon tukona bakwithia ba tuturu mwangore no tukitha kambe la migiro to town center era angore iria ibon tukona bakwithia bate kunwa batu tala turu mwangore au ibon tukona bakwithia rukoru kiboleo gi wiki cost mbese wase tiengiri thano goria mwanki customer baba bakao ciari bathamite bonthe no tuboro koru utiro rukoru town ruonthe aro kwithwa aro witha cio ndil na utiro batitha cia tola 500 akutona nyaka buro kutebwetha bwethu nyaka bwetha bwethu buru itola nege thirikari mwe mana tato kuria atire batu katola nege thirikari mama kana ta kwakarire Keripotera Meru TV kuma Larege Benoth beta Mukiri onkonja Kuni ati sibitari ya Murera irere ntere che Gembe Central
na ire aki akue na muito Jomeru National Park nithirite kwa kagita gakaraja nandi gikuthira thina cia ndawa. Akiaria na maitha nteto ya Meru TV, Dagitari munene wa sibitari ici naugite ati kinya askari barabageragia gucotungata nyuma ya bukurumwo ni njoka barabethagora barikitha kene giki ibaremi kwithira bakitetheka nontu gutina ndawa cia kubatethia. Kuringana na Dagitari munene ucio augite asikari amwe na akariba ntere ici nibagukurukira kagita gakomo na mono baraba kwithira bakirumwo ni njoka nontu kuri na wingi bwa njoka ntere ici ende beta sibitari gucotungata batiguthirwa bakitetheka. Mwandiki wetu Nteto Murithi waba nori na ripoti hiyo. Sibitari ya Murera iraitherwa rindene ya Meru Park ndene iraitherwa igitungatira akari na aturi bara bathiurukirite park iji ya Meru na nkuruki ariti ngugi bara bari ndene ya Murera bara baitaka ki Meru Park na ndi itina ndawa cia kurigiria thumu ya njoka. Askari wa staff wafanyikazi wanakuja kushughulikiwa kwa matibabu wanahangaika, si kama awali ilivyokuwa. Unapata tunahifadhi wanyama ikiwemo kuna hatari ya nyoka huwa inatokea, na mara mingi hata staff kwa bahati mbaya akiumwa na nyoka, kwanza ni maumivu na askari ama mfanyikazi anaweza poteza maisha, sababu wale nyoka wako hapa wengi ni nyoka wa sumu kali. Naweza sema antivenom hatujakuwa nayo kwa muda mrefu, ambayo imetuadhiri sana, na huwa tunahofia tusipate wafanyikazi wanaumwa na nyoka. Pia madawa mengine pia unapata kama askari anaweza kuja atibiwa hapa lakini akose madawa. Yale matibabu yatakuwa manufaa, lakini bila dawa itakuwa pia nitoe huduma za gari kumpeleka hospitali Maua kama amezidiwa sana Meru. Daktari munene urorungamirite sibitari iji akiaria augite sibitari iri Rwanda guntu kuria antu barumawa ni njoka muno no indi itina ndawa cia kurigiria sumu iji untu buria buri ugwati nandi muntu akarumwa njoka atiumba kuoneka kia kumworia ampwe no ngaikenyerie isiuru. Mkiangalia tuko katika area ya kichaka, mahali ambapo wanyama wanahifadhiwa KWS, na kuna hii incidences za snake bite kwa wingi sana. Most of the time hakuna hizo dawa, na zile tulikuwa tumeomba Meru Generals tuli exhaust, na hata tumekuwa tukipiga simu huko wanatuambia bado dawa hazijakuja. So most of the time hata tumelusi wagonjwa wengi sana wa snake bite. Nkuruki akari bara bathiurukirite sibitari iji bara baikinyagia ku nibaugite sibitari iji tena ndawa buru na niagirite kinya kuingwa nontu bwa kwithirwa iti kuona ndawa cio kundi antu ndawa iri kuoneka kuicia kurigiria mibaki na gutindo ndawa cikuoneka ndawa uri joka andikirwo kero witi okaure to tena mbeca cia kura beya bakathimwa after kuthimwa bakaandikirwa baeta kura ndawa kungi ndawa era tutumba wacie ndene hospitali idiwoma kana ndawa njoka na mtu ndimwageta mwana akairikira njirene agigakinya kinya kiutene marokete mtu na tere moyo kana kawa njirene. Murithi wa banki ripotera Meru TV ku maja mirigoni ya Igembe Mawa. Tere che Igembe twerekere monka tere chia chuka egamba ng'ombe ndene ya kaunti Itharaka-Nithi ni ara cukuru ya Nyagakairo ireri ndene ya wadi ya Mugwe ndene ya gicigo bunge gia chuka egamba ng'ombe ithiritwo gikurukira mathina kathumba. Thina ya mbere iri kwithirwa itina arito baraba gutonya kuthomera cukuru ici kuririkana ati kuma cukuru cikurugura arita baraba ithirite bagitonya cukuru ici na arita bathatu ake na baraba kurikana ni ba PP1. Mwandiki wetu Nteto Murimi wa Mbogo athirwa gikinya ndene ya cukuru ici na gututariria ati kinya nyuma ya thirikari kurikia na gwikia arimu ngurukia mugwanja ndene ya cukuru ici guti muritwa urethirwo ukiongereka na gwitana kana kinikenda mathomo jakethirwo jagitana mbere nara nkuruki gukwirikana ati akariba ntarizi ne bagutariria ati kuri na thina ya aritwa barabaregete gwitana mbere na kuthomera ndene ya cukuru ici. Murimi wa Mbogo nuri na rugono ruru.
Cukuru ino icukuru ya Nyagakairo primary iri wandi ya Mugwendenya gicigo mbunge gya Chuka Igamba Ng'ombe ila yethiritwe gitirendi mitandao-ini nontu bwakaga murito no umwe kuma cukuru kira ruguru ende yina arimu bonthe ba thirikari kenda kumenya guma bo mantu mamaindi ongerete cukuru ino na kwithira ikarita iganjo ende nkuthiuruka ira chini ndethira arimu bairi bari na ana bathatu banini bakibathomithagia. Ngochogia kuria arimu baba biuria baratoroka na gututiga araira chibira bingi tatiga giki na twana tututu thatu bikarita biateyanirwe na kibao gikionanagia ntugo ya muthia kuthomero itariki 14 mweri wa 10 mwaka wa 2024. Cukuru ino ya Nyakairo ira nkwana takera urire ciana. Cukuru ino ya Nyakairo nirathirire ciana nginyagia tu twamaka na twarigwa ni indo. Kuringana na aciari amwe na aturi ba cukuru ino ni ati mwanka muthiru cukuru ino yari na arito 10 gake na ikio gitumi bathamithirio na kuira cukuru ira cingi. Last year mari ciana I think ni ta 10 yogu if I'm not wrong na ngwiciria kama thire transfer kire irathi cingi ni tutari mari 5 no mari 5 ome maticoka na nuntu mathie 6 na kuote na junior. Riu neo ni igite problemu na ciana imwe ikibima baba ikibira kwa masukuru mange ciana ciari kunkurukia ta 10 ugu ni na riu ngica riu ni mana twana tuthatu ni tunetherago. Riu cukuru ino ni atwikire failure nundu akona aciari marona gutena standard 6 the other year, another year there is no standard 5, another year there is no standard 8. Bukina twika cukuru ino anagutibie gutaririrwa. Kuringana na aciari bara barutite ana bago cukuru ino ni ati kabonire cukuru etigo kurukia na gai kuthira na ikio gitumi bathukirie tagaria kuruta ana bago cukuru ino. Riu twana turatungegwa turaumire cukuru ni gutwika no kuona mwana waku ati kurutha wega. Kenda nduta mwana cukuru ni kwigua mwana wakwa ari very no ndo in my record mbise vinwa minimum point makiro tha 500 mwana wakwa agatwika ni akogwata mbiro 250 gutibu nkurutha. Bakiuga kuma cukuru ikurugora gutiithiritwe kwina arito ende arimu ibayaga cukuru ino wakira ntugo aratumenyire iguma nontu tukuthungira obicini ya mwarimu munene twithire goti gitini gutari muntu obicini. Arimu ni macaba ni mbwa makumia cai nontu gutwenkuona gori thaino mbwa ni arimu mathatu monete yuntari kumenya wega. For now ntemenya ni megana lakini ntegwicitikia kuna mwarimu anaringwa transfer kire arimu monthe. Aciari bakiugi barite na Ministry ya Education irabera cukuru ino etingwa ende kaba gwatanire na arimu guchwaritwa yontukira Mohamed Abdi Orano Sub County Director wa Education Interecha Chuka akoyirite gukurukira thimu. Ngabo mamberie merwe cukuru etebingwa ni mathie na mbere na guceria ciana thaino arimu mathiete ndo tundo magicaragia ciana na thaino kwina ciana ithatu na kwina mangi tukupunwa masite nontu kwina mangi mathiete maceria bantu mona ciana 4 na twana mo makithie guceria na cibwetu kagendo katukupu ciana nayo ikuthie na mbere na guca. Ende aciari barutite mbitwa kiri atori bantere ni gucokia ritwa cukuru ino kaingo yomba gucokera kairi. Nacho gitumi gituma ciana ciura ndio kiona ciana ire micii ni tiote tuguceria na arimu na mama makigutugwatagia guceria nangu cia tukaria na mbere ogure cukuru yetu gucioka ninkimera ndaka nyo ciria ni ciana muticeretie ciana ticie ciana wire mbururukie ni nchichi nibu ninkimera ogu na tikuruita na muciari tikuruita mukena kwa mukwana ciana kantu maranagiria muntu akeno ayakana nebo yale tugatukuga atiri umuthi thie na mbere na kwanirira cukuru ne yetu ya Nyagakairo igie na ciana nuntu ane yathira
tio tukaigua turi wa thinani nuntu ri ciana cia turi ikauma baba ikathie gundu kurasa muno ikithie cukuru lakini ukaigua no ngai no abote ututethia ciana ino cia tu icoke cukuru no atukene muno niuga na nkiuga atiri ni ngai tukuboya atutethie tuone ciana icoke cukuru. Kiripotera Meru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbita murimi wa mbogo. Kuma Chuka Igamba Ng'ombe twerekere Monka South Imenti ndene ya kaunti ya Meru. Ni haramo gambithania wa koti ya Nkobo oroyikene ta Solomon Ngetich na oretie akariba South Imenti kumira kire koti yeje nikenda gutuma ndogo na kwaraniria nabo kere mambura jaraje kene monota Judiciary Dialogue Day ni untubura bwethirito bokethithika ndiguru yonthe kuringana na Ngetich augite ati ngwataniro ya borisi akari amona koti igekiambiriria gagatuma ndiguru ya Kenya itana mbere bwega miario je ya ithirito kigwatwa mbaru ni DCC Mary Mwangi orethirito akiuga untubuko bokethira bogitetheria ngwataniro na kinya akari gwetana mbere na gwitikia manto jegie koti. Muthenya jwa rujo entuko ya Rwang'irwa Magamba kwaraniria na akari. Kesho ni siku kubwa, tunasherehekea siku ile tunaita Judiciary Dialogue Day. Nande Solomon Ngetich mugambithania munene kiri koti eje ya Nkobo na kuria akari kumira na namba nene nikenda Rwang'irwa Magamba rukethera rukira akari ngugira bethirite bagita go kagita na kinya akari bethere bagita uge bwao. Hii siku ni siku kubwa ambayo tunaalika wananchi wote wakuje ili tuweze tunongonesane, tuweze kuwaelezea jinsi tunavyofanya kazi yetu na pia tuweze kuwasikiliza, hasa nyinyi mtuelezee vile mngetaka nyinyi kuwahudumia kwa njia mzuri zaidi. Kwa hivyo mimi tu ni kuhimiza kwamba tunaalika kila mtu, watu wasiokope. Nimejua ya kwamba kuna watu wengi wakisikiliza ama wakisikia kuja kotini wako na hiyo uoga, lakini nawaelezea kwamba kotini tuko na sura mpya, sura ya kuhudumia wananchi, na tunapenda wananchi na tunajua ya kwamba wao ndio wametuachiri kazi. Hii nguvu ambayo tuko nayo inatoka kwa wananchi na tumepewa kupitia constitution. Kwa hivyo wananchi ni waachiri wetu. Kuruki akari ni bakurwa bete baite maoni jao na kinya maendekithia jao nikenda bakaye wotungata uria kubaterie. Basi kesho ni siku ambayo tunataka kuwasikiliza. Kama kuna chochote kuna malalamiko pia tuko tusikilize. Kama pia kuna mapendekezo mngetaka kufanya ili tuweze kuwahudumia kwa njia nzuri zaidi, pia tuko tayari kuwasikiliza. Kwa hivyo ni siku ya wananchi. Idara ya mahakama haifanyi kiasi peke yake, tunafanya na idara mengine kama kuna polisi, kuna prosecution, probation department, justice department na wengi zaidi. Na ndio tufanye kazi vizuri, inafaa tuwe na uhusiano mzuri na wao na pia uhusiano mzuri pia na wananchi ambao ni wateja wetu. Ni mantu ja gwati mbaru ni DCC wa South Imenti Mary Mwangi kiathone mwanya. Kesho tunaalika watu wote pale Nkobo Lokot. Tumeweka desks pale nje kushauriana na idara ya mahakama. Getherua when a case maybe it has taken so long, it is an open day. Uende pale utoe maoni yako kwa magistrate na ile timu nyingine ya mawakili wako pale, mshauriane. Mkeja ama mtakuja kutoka saa 3 mpaka saa 8. Imefika nyumbani hiyo? Mumesikia hiyo? Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Bishop Gerard Kithure wa kanisa ya Methodist Church of Kenya ndene ya Synod ya Nyambene akiarika gitane gakuthamia ana sukuru kuma kianine kia Thangarine kire kiani kia MCK na rombete thirikari gutigira ni kurikana na gutegera sukuru ira chithirito chiri guntu kuria kumo
na nkuruki gutetheria aritoba nterizi na maukune kenda bageta na mbere na mathomo jao ta Kenya bangi. Nkuruki Bishop Ojo na rombete kinyakari gutigira ne bakugwata mbaru cukuru izi nikenda cukuru izi kethro igekura uria kukubatara mukiri wankonja nore na ripoti izi tukuromba thirikari no twina our neighbors bakwendo tunenkera tuthaka tutu onte turi around kenda twethonya twina kiani giki yake ocethero ni anaba etu na betha wena freedom ya kuthithia micetho rira tukeyo buromba utethio through either CDF kana any other well wishers baraba well wishers rira tukeyo buromba utethio please tweni. Ni Bishop Gerard Kithure wa kanisa CMCK Nyambene Synod kaita kara kuthama ciarito kikiani kia Nthangarine monka kiani kia MCK akiwa bathamite no tukikiani kia Nthangarine baterethaira bakianira na kinya kikiani ke batianira cukuru yetu ne kwenda kwa public soon as possible kwa hiyo tukoromba thirikari yetu yarakishe kenda cukuru yetu register na yume thirikari kenda nya batu tomba kuona utethio kinya nara bara tutiete nara ngire kuma PP plan group PP1 PP2 na grade 1 na grade 2 bara tutiete nara ibo baingi kinya kereva kwa kanya kate kuoneka tukureta na ba grade twa grade 3 4 na 5 nara totia ana ba grade 2 kwenama na ibo baingi na population yera ndaibu esukuru eye mana thato na ana 12 children kana pupils it means space yera to atiare te anira to ana na space yete anira to ana gutike skuru kia gwe kura thirikari kia gwe kumitetheria kura neka yana facilities irio tukomba gwetha tuki provide quality education ire kwendekana ndene ya kithomo kia CBC na nikenda community yetu yombo kura tomba kunishinye population na uskuru ina uno nto takethe ni ambro ati magirazi kiana ite leta the same kathanga the same nizo skuru isi Naivas ba Nthangarine ore wende akiwa skuru mutaratara nayo kwandikithwa na rombete thirikari kumba kwithirete theri skuru kinya na mauku ya kwana kenda bomba kwithia ni bakuthomora kubatire TSC na Ministry of Education emenye skuru cietu ina population ni nene muno na ni kwenda arimu itokuibwa kwina sukuru ekethro na muritu omwake na arimu kithomba aritwa bauba arimu bauba gori otheri bateretwa ithata na bange bakaretwa mbaru na atwe na population almost ya Ntombi ana almost 1300 na ito kwenda kuromba inya county government neto inya bo irasi bia sindi kirasi kia isindi na kinya arimu ba isindi kenda twana twetu tumba kwewa services turenda no to CBC na manto mainge pio ne kwenda lot of facilities ito ko ori thirikari tutethie kenda tuona bia kuthomethia na bau kenda kinya bo bakachap na CBC batekethera ba nyuma na baraba ba skuru ire inge reportera Meru TV kuma MCK Nthangarine Gembenath beta mukiri onkonja ankatho cia mwana mukiri onkonja no to bori botio kungana kune ati Humphrey Mugambi ora wari munini wa Chibo ndene location ya Kanyakine nethiri tunandi akenyuthomu mwana gutwika Chibo o mweru wa location ije ya Kanyakine ni mambura jaja kubangenwe na nkurukia tongeria Kathumba ndene account ya Meru na kinya ome account bethra bagikinya atongeria baba ni amwe na county commissioner Jack Uma DCC wa na kinya atongeria bangi bagi siasa kirero waria rwaro thorokia rwandene ya mambura jaja atongere ni barombete akariba county ya Meru ogweta nambere na kugwata mbaru thirikari irere wathanine iria ni Rais William Ruto na ire kana Rais William Ruto na munini wa Professor Kithure Kindiki nawe Humphrey Mugambi urorari munini wa Chibo Kanyakine location muthenya jwa narua na nywite mumoja kwa Chibo muthenya jwa narua ni kiatho na gikuriungi ni atongeria mwanya batongeretwe ni Jacob Ouma county commissioner ja county ya Meru na siasa nkutho ni aria akiaria ndaika inkai nyuma yawe kunywa muma Chibo ujo kuanzia leo niko tayari kupatia huduma kila mtu mbona tu unanitaji lakini usiniletee huduma ya kuniharibu. Ni ukweli? Kama uko tayari kuleta huduma ya kuniharibu, hiyo mkono utapeleka mahali huko. Kama unajua wewe unajua kuvunja sheria na hiyo mazoezi yote ya kuvunja sheria mbele ya sisi aondoke hapa uwanja, ndio hiyo mazoezi mara moja.
Na ukizindi zaidi, kama utaweza kuanzia leo, akia mama nunua meri. Akiaria na worari Cibu Isabera Mutura na ugite ibethirite baruite na nchobi kwa kagita na kuria Cibu mweru nendere kurwa na nchobi ije na kinya kuria antu ni bethire bakimugwata mbaru. I don't want to say much of what we have done with him. Kila mtu anajua. So ukiona amepewa hii cheo ya chief, sinajitangaza yenyewe. Kanateo manto beto etego siera yongwa. So I want to say, mkiona mambasi kiwa kwenu ama mkiona mahali keji inanunuliwa sana, ofisasi wako hapa wa security, mkiona mahali kuko na a lot of keji inanunuliwa, mjue hiyo area haina nini, haina mugacha, haina nini mugacha, because sasa wanakimbilia keg hawaendi. Kwa hiyo ngine sisemi watu wakunywe keg, lakini nasema mkiona inanunua msiseme iko mingi sana Kanyakini. This is the chance that I want to say thank you for the time that we have stayed with you for the last 25 years. Tumefanya kazi and I want you mshikilie mweti kama vile mlikuwa mmenishikilia. Si ni sawa sawa? Bokamokaria murige hiyo kemi na bokuru ndigwe. Akiaria county commissioner na tariritie ure bethirite bakirwa na nchobi ndege ni watho. Kipindi cha miezi miwili na nusu ambayo imepita katika Imenti South, hapo iko Abogeta East, Abogeta West, Nkwene na Mitungu, zaidi ya lita 3,332 za mugasha zimeshikwa na kumwagwa, ngine ikafikishwa mahakamani, na watu ni 100 na ngapi 71 wamekamatwa na kufikishwa mahakamani, na faini ambazo zimelipwa hadi kufikia sasa ni shilingi 1,835,000 ambazo watu wamelipa faini. Ndio mjue kuna kazi inafanyika. Bakiaria na bwa siasa bakurikia thone giki ni baringirite thirikari ya William Ruto na kithure kindi kindebe na kuria mwingi bendere kugwatira thirikari iu nikenda bakona witi na mbere. Naongea na tunajua baigeria kuringa gituma na gutisha nikenda bonethira batu tukaiba kindogo twebera au ke professor kithure kindi kinya tugaito na kioro au no tuyone otutiuma no ntubara barera mie kuma kionyo kweja Kanyakine gweta Mitungu kwina Manaare ira hizi mono twecho kire kindike twije mwana wetu omuro ariko ima kana tema mandisi ja to kwenda jaja no tukindike no tunenkerete hiji sub county ira hizi mono gweta kire wetu kamwira sub county rio tunenkere abogeta itirona ndisi tunenkere ndisi aja area ariko na no tumwire kinya twa mwana wetu omwe Cibu uria ukuthoma na manto ya jau ACC. Ukiangalia pale kuna machifu wamesoma, wanaweza kuwa ma ACC ama namna gani? Akipanda kidogo mahali ameacha tuna employ mtoto mwingi. Thirikari reja wana ume na thirikari ukaiwa muntu ukwira bara thirikari ne uike akia muthia patu toteto chwa thirikari ingi na thirikari rero itegutumena na mono gitare thirikari rero ina professor Kindiki mwana wetu deputy president yariko bogwetekeria tukareni au turienda tugwatanire tukarie President William Ruto na Kithure Kindiki no ntuthaiji ibo bari ofisi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagituma. Kongere Marua mujumbe wa Ekronde ne kaunti ya Meru Oroize Kene Takarambo Keremie Karamba Masafi nethirwe akiingia wirane buria ekire aritwa achiari amona arimu abacukuru ya Mwiteria ni ara aritwa baba achiari amona arimu bethirwe bakigunikana mabati kumaniana mujumbe uju wa mwekuru wa kaunti ya Meru mabati jaraja kabatetheria gwaka imweche nyomba ndene ya cukuru izi kagite ne okauka ile menethiritwe akiguna aritwa baba na uniformu ira bagethra bagitumira kagite ne kara pakuchetha michetha bianini antu kwena arua ni kugirwo gukunene muno kiri cukuru ya Mwiteria aria bombe yombite kwithirwa ikiritwe mabati oja wirane buria bweki ni women rep kana Karamu Kairemia mama uria ombire kwithirwa akiuga akabatethia nyuma ya gwita nakona uria bari no batubu nene narua nojuriria kiriko na bomba kwithirwa bakiuga nima kajuga gatune agua ni kunenkaniria
ukari ntuku ekugwerua gokunene mabati natoa romba mheshimiwa Karambu Kairemia na ako na kuvromba ati wachari Ibuzimoro county nene na kisa sawa ndio hutu rawa lakini Ibuzimoro county nene Madam Kairemia na 45 wards kuma Saudimenti Weba Centrimenti Novimenti Kivanyo yangu na yego mberongo so the small that we get from her we appreciate kisa sawa nande Madam Kairemia na watoto na mabati na tutuma na mabati forte na garaza ikawa katika kinjia nge alafu ndakati yetu na churi area atukiwa watu wa kira ito natuma kwa bana nka kisa sawa nintukwe kojo linidhari mobya ngai na bya mabati wenzetu kina Mama Wendy and my colleagues from the office of Women Lab, wazazi wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. I'm the manager from the office of Women Lab. First, I'm so happy to be in this family. It goes that a family that plays together stays together. It is in an education forum. Education is an equalizer. Education is an eye-opener. According to Nelson Mandela, he posited and said, it is only education that can be used to change the whole world. Before I give my remarks, tumetoka kwa ofisi ya Women Lab tukiwa na wenzetu, ningewaomba waingie ndio niweze kuwatambulisha mbele yenu, so that when you come there you know who you are supposed to see. Otherwise kuga ibo bwega kuona Brianto Sasawa chairman, kuona Bi Kamiri and teacher, kuona Bi Kamiri, so skuru jeje tukeja kumekaja bega tukela tuenda kuchenja ga Yesu asifiwe. Marieta za kombe za Agnes Kadure wakiogora aka gasururiga Kameru na bukori wa Elizabeth Kairemia Honorable Elizabeth Kairemia no ndo mwete ntukwe na watu wa turiaga kana bokeja bwaye ni maraba kuweka rongi ya abumo rongi abuka rongi bado tunaenda yambi maendeleo kana hata ukikwenda ndo wewe toa na ndio toa oni ndongi angaimire angai okote ndongi matamu akote ndongi kemo kowe. Bwana Yesu asifiwe. So watu tunataka kwenda as people of Meru kimaendeleo. Ndio hapo bali na bwana na milioni miaka. Ando yetere ndio baba mmoja yeye hata bande bone na banyire. Bwana Yesu asifiwe. That means na kuendete. Na kama tu reference Rose ndio tunipendete Yesu. Bikangoge ofisi ya Madam Elizabeth Karambu Kairemia Women Lab wetu. Tuchokiangaza nchukua ndio tumweteria no to the other day twari muteria twareta tent na arua twite muteria tukomi mheshimiwa Elizabeth Karambu Kairemia kureta mabati na ndakaingishie tu ile haraka ka nyuma mheshimiwa kugwa baririte. Bwana Yesu asifiwe. Hapo kuibwega mheshimiwa nabwendete na ndere muteria please etire kuigwa nganeri nere njewe acha ndio muteria muko ndekabere mheshimiwa atia muongei mwete na tutukuga bwega no tubwa kinyanda kayetu bito karanja neko romera ikiama na jau nijo ndaikia kuthirwa nkiona mbita MC Mutonga ngikuripotera ndene ya Meru TV North Imenti. Thirikari ya Kenya ikawa tambaru kithomo na nkuruki kithomo giki Nandi nikenda gutigira ni kubangania Kenya kagitene karago guchwango giki nthiguru chiaume ejete miario yakwa ni miario ya rais wa nthiguru ya Kenya Daktari William Ruto kagitene karia akwaragiria akaba mabakari barabethagirwa bari nthiguru kana pamaba Kenya barabethagirwa bari nthiguru ya Egypt ndene mukawa jumwe mushi jwa Cairo
akiaria Ruto na ugeta ati thirikari yawe gatigira ni kuigika kithomo aja nthigurune nikenda gutigira mbeu mbithi iba kubanganwa kagitene karia bagwitira ngo gikiri nthiguru cionthe ciaume. Your Excellencies, thank you very much for responding to my invitation to have this very important consultation as summit members of the East African community. To begin our meeting, I'm going to request that we all be upstanding so that we can do the national anthem. By way of beginning, adopt the agenda for this 24th Extraordinary Summit of the East African Heads of State. Single item agenda for Extraordinary Summit of the EAC. Mutegeri wa Meru TV ndene ya nthiguru ya Kenya ekuru kenda nibethagirwa bagita uturo bwao ontuku na bobo ni kumania na murimo ja nyimba ira ijekene na gichonko sa kansa kero chonku ni borobore kete na kuthithwa bone ni aja nthiguru ya Kenya o mwaka ekuru ngiri 3 nibethagirwa bagita uturo bwao nontu bwa murimo jojo o au kuririkana ati nkuruki ya kesi na magana jaire ichethagirwa chikione mwaka kiri mantu zegie murimo jojo jwa cervical cancer neranande gukwerekana nkuruki antu milioni 10 nibethagirwa bagitoturo bwao nthiguru yonthe kumania na murimo jojo. Mwandiki muneno wa ugima bwa mwiri aja nthiguruni ya Kenya nethiritwo akiaririe mantu jaja na kuria akenya bonthe hamwe na ekuru gutigira niba gwita kuthimo kurio nikenda muntu akamenya kwethirwa na murimo jojo na akambiria kurigitwa kurio jitekethirwe joke momba. CHPs tumeagana aje? Tuende kwa manyumbani tuongee na wamama wote na wababa wote waende nini screening, na screening hapa county government ya Nyandarua is free mahospitali zote. Sasa kwa nini tusifanyiwe screening? Wengine wanasema unajua ukiingishwa kwa hiyo shimo zingine utagonjeka zaidi. Yani zile vitu tunasikianga huku nje saa zingine hata unashangaa. Sasa nyinyi ndio soldiers na tusiitikie kuingishwa kwa siasa ya mambo ya afya. Ugonjwa hauna boundary. Ugonjwa ikiingia kwa neighbor hata we ni mgonjwa. Ugonjwa ikiingia kwa dada yako hata wewe ni mgonjwa. Labda hautakuwa mgonjwa physically but mentally itakuwa inakusumbua. Kwa hivyo mambo ya afya tuyalinde sana na tuweze kupatia watu nafasi kuielewa na kuwaelezea ile maneno inayofaa. 9 women in Kenya die every single day from cervical cancer. Kutoka asubuhi mpaka sasa, we have lost about 5 women. These are our mothers, our sisters, our aunties, our friends. This is a catastrophe. Hii serikali ya William Samoei Ruto tulipoingia Ministry ya Health, kitu ya kwanza, hata ukijenga nyumba lazima ujenge yenye iko na good foundation. Na kitu ya kwanza tulifanya katika Ministry ya Health ilikuwa kulete laws. Primary Healthcare Act ile imewatambua nyinyi. Facility Improvement Financing Act ya 2023, Social Health Insurance Act ya 2023
na Digital Health Act ya 2023. Kwa hivyo hii SHA iko kwa hiyo law ya Social Health Insurance Financing Act ya 2023. Na ninajua mambo mengi sana imesemwa. Mimi ningependa kuambia ya kwamba hata muradi yako, ile muradi ya kuku unaanzanga na ile ya ng'ombe unaanzanga. Saa zingine unaweza amka asubuhi unakuta kuku zote imekufa. Si ni ukweli? Unaweza amka unakuta mahindi ama waru ile umepanda yote imekauka. It is the same thing with government program. Kama kia maendeleo chap kiteremeri gwetana mbere na gukara kirigionka. Bobo ne kuringana na pamoja MCS baria barendene ya kiama giki kia maendeleo chap ntere chama chakos ni ara MCS baba bakiari bugitebo batete kiria kiama giki kia maendeleo chap gwetana mbere na kugwatanira na nkuruki kuthira gigitonya ndene ya kiama kia UDA. Kama uliwahi soma vizuri chemistry, kuna kitu inaitwa atom. An atom is the smallest particle of an element which cannot exist alone. Chap is not an atom. Chap ni chama ambaye imejisimamisha. Ni chama ambaye iko na members. Ni chama ambaye iko second largest kwa hii bunge. Saa hii tuko na members ambao wamechakuliwa watu 12 members from the respective wards. Zile chama ambao zinaweza kuwa ndogo ni zingine. Lakini ukianza kuhesabu chama, saa hii Ukambani tuko na Wiper na second party ni maendeleo chap. Na ikiwezekana kwa uwezo wa Mungu, labda unaweza kuwa chap iko mbele ya hiyo nyingine. Mimi nasema kila mtu ako na haki ya kuja tu, ni sababu tunaongea maneno ya development. Hatuongei maneno ya chama. Hapa ni maneno ya development na kwenda kulobi vitu mahali ziko sikuje kwa area yetu. Kila mtu amekaribishwa. Labda wakati mkutano iliitwa walione kama naenda kuzungumza maneno ya siasa. Si maneno ya siasa. It is now time to serve our people. Si maneno ya kwenda kupiga siasa. Sasa ni wakati wa kufanya kazi. Amategeri Wamero TV naincho kanauke ni irio birabi za grobi kendo ne antaba bainge na morio jwa naincho jotomba kuringithanwa na gento no kiriko kiriro gonoro turo mwanya ogorobo na arua mwandiki wetu Anteto Faminas Kimathi nedretwe ageta imwe kwemwe monka county ya Tharaka-Nithi aria achemeni na gikundi kimwe nterizi gikundi kia ekuru baraba da groba gitonyera biashara ya manto kathumba imwe ya biashara eze ire ya kwendia na incho roro irugono rotoro mwanya ogorobo na arua oni ngotigire naru ende nkethoro ngicokagira na mugeni wetu wa ntuko ya naru. Babana nkiama bagikundi kia Tharaka Green Gold gikundi kia ekuru nkurukia 150 gikundi kira kithiritwe kinambere kwithirwo gikiyaga amwe na kuinambere kwa bagitumagira abira bari na bio kuona ati bagwikiraga ntu mubukoni muthenya wa emunde tukainambere kwa tukirithagiria mantu mwanya maraba thiete nambere kwa bakiruthaga na muno kwa gitumi na bora bunene tukainambere kwa tukirithagiria kirugono ruru eturo mwanya ni woke bainge babwetaga na incho na sali okay bora thitwe ni njuki nge bora tukainambere kwa tukirithagiria na era yethiritwe biashara inene ya ankiama bagikundi giki uyu imukaririgite wa ikundi giki ura thiritwe kinambere kwigwa kireta amwe ekurubaba na ora tukainambere kwa tukiwatanagira nwe amwe imunde agitwereza na gututariria maingi makoneni na gikundi giki na muno kiri kichunje gitu kia mbere burukero rugono rwetu rwa mwanya murio wanainsu Tharaka akainambere kwa gitweraga gikundi giki kiruthaga mbi yengi na muno mantu makoneni na injira ile kubathia nambere kwa bagitumagira etawa Catherine Kareikwa muraithiria ingukethia na nkethi cheki Tharaka wegori mami na twana wegori baba mani na wegoro anthukia kwa tawinya ibwega
kwa marito mbita wa Catherine Kareikwa, new coordinator wa Tharaka Green Gold Creative Concepts. Inuna association irayigagwa iri CIDC Center Marimanti. CIDC irungamirite Constituency Industrial Development Center. Ibantu atengetwe ithirikari rungu rwa Ministry of Industrial irungamirite Micro and Small Enterprise Authority ya gutetheria antu ba biashara ndogo ndogo kana SMEs, Micro and Small Enterprise, kenda bomba kwekuna na tu biashara twao tuni na yanenkerwe bantwa in 2021 irio thirikari ya raithire yona wira wekuru baba na yona nibati kubatetheria ikenda vendereithia mbere wira ciao. Gikundi giki tabanda kwira kiri Marimanti location tore njirani ya kuthibwa cia Kariga gumite Marimanti na tore exact nyuma ya sibitari kajirani tuga kajirani waringa nkararo kajirani gacia Kariga wara karamikamba biria na neo yitawa njua kari. So aguno twigagwa tore na no intobieto kana thoko yetu yigagwere no nduka yetu yigagwa iri twigagwa tukirutha intobi ngema gakundi no turi ekoro baingi turi ekoro nkurukia igana ria 20 na ibiganie kuringana na bura mwekuru aumbaga kana wira ira mwekuru ombaga kuruta kawaida rira twa yukia mwekuru ndeni ya gikundi getu itwenda kumenya aswa imbia kuomba kuruta no ntokuyukia mwekuru na kumwire ti ukarithie nguku na atiye kurithia nguku utira mutethia omwira njo otume kideti na atiye gutuma kideti utira mutethia kogu oya twakwira manto imathatu imbi wiye gutuma ugatuma kana ukaruta wira uyu we comfortable igagutethia wegwa manto mathatu mesa sawa twakwirende thura raini yakwira kugitata ukwenda gukara. Kirugono ruru eturwa mwanya murithiria wa Meru TV tukaina mbere kwigua tukira ithagire na kumenya njira mwanya mwanya kagita kara ukebwaina mbere kwa bukirutu wa mundani wa arimi imatagaria marigo kana imakinya marigo ukebubuthia na mbere kwa bukikinyaga mwanka gutigira ukebububu kuina mbere kwa bukithondeka wa buru aga aturikire nyomba irago ukebubuthia na mbere kwa bukithondekagirwa arabathia na mbere kwigua bakibuthambia na gutigira ati iba gukinyaniria makinya monthe mara makubatara kuona bukuina mbere kwigua bukiumaga burabo batiri kumagaruka karaikwa akathi na mbere kwithirwa gitutaragiria nkuruki nata ukibubuthia na mbere kwithirwa bugikangagirwa matangini mama nata buthia na mbere kwigua bukithimangagwa nata buthia na mbere kwigua bwicunkawa kaingo gutigira bukuina mbere kwigua bukiagagira nkuruki buboya bukariu ukiboya bukariu ukathimwa ndute tuthima Pero ukibwa kinya factory ni yetu Tharaka Green Gold processing unit ituraithaga ituthimaga tukathimira murimi arafu tukaraitha wegwa ukibubu isasawa kenda butakigwa bwena bure ukibwena ruko kana bwegwa bure na butebo kuru ino refractometer ni oturaithane ukibwetu tukona wegwa isasawa bumenyangaga ata ukibwa isasawa kaka refractometer ni bwena mantu mathatu mara
buraithaga nuraitha content ya ruji nuraitha content ya imbio kana bura bwina kogo bwina ruko na nuraitha level ya sukari kogu ukakwigwa bwe bongere sukari kana sukari te ya kawaida ya okay ukamiona ere ukamiona ukithima na refractometer ukegwa uketibo koro waraitha level ni kana bantu ara ruje ruthimagirwa ukona yena ruje rwingi kana na ruje rwa kawaida rwa rubati kwigwa ruri ndeni okay so mibibio into piraithawa na kanyamwa kaiga kuonagia levels tiayo kegwite sawa agutukamenya ukibubu gutie sawa tangirire iria kunenkera ni iria kunenkera ukiboya busetru kana bwekindira kenda bwe separate norua na majecho na rera majecho magitora ma urua ituitaga kabisa na honey press kana giteri kia majecho na guita kabisa ukimuka umira nara ukegwa ukiuma majecho makuthira okay kana urua ikenda gupakwa gwikirwa bwendwa bwe separate na mayecho twarekia ku separate urua na mayecho turetaga urua ndeni ya woma ino ni one tutethagiria kuruta nkinda nondu miato yetu imiato ya kitharaka ira mingeni ya kitharaka nindi twatire miato ya kiindi kogu orua twaruta igwega bwe na nkinda nyingi muno na wome ino ni tutethagiria kuregeria nkinda na mayacho mara matigara na tumite tura tumba kuigwa turi kukana to particles twatumba kuigwa turi ku tutabati kuigwa turi okini kogu eno niyo woma wekagira ndeni ya itangirire na roji lakini petingene it's a double tank itawa water bath kogu twekagira ka tuje ni kidogo turi na mwanki kenda ukibomba kuregera na ukibwato bwaregera tuyaga tukambi tubutiga gubwina wironge isipokuwa upati ukibweto tombako kuwekera vivire ndabusi bweto kogu itokunura wataka nini ukira utuchumke bweto ukaya nuga ukiri wiroyo rimwe rutagwo tugo no muntu bwa njoke utiumba kuruta ni utiumba kuruta wiroyo muthenya so Vito. Kwenda ku. Yeah. Watania nani Faminas wa Kimathi muthenya wa runki nambere kwithirwa ngi utaragiria mantu nkuruki tukithina mbere na rugono rwetu rwa mulio wa ukitharaka gicunci kia biiri ara tukaina mbere kwa tugitaragirwa nkuruki na kumenya gikundi giki injira iriku bathia na mbere kwe bagitumagira gutigira ati bakupaka gukibobo bakoina mbere kwe baichwa gathoko cia gukibobo bakuthina mbere kwegwa bakiruthaga kinya miato aingi bagikurigaria nkuruki ati gukibobo
kaingi ibo bongo bathia na mbere kwithirwa bakithondekaga mĩeto ya kũrũtha ũkĩbobo ibo bathia na mbere kwa bakĩroragira gũkĩbwago ibo bathia na mbere kwigua bakitheragia gũkĩbobo bwago rugono ruthongi rugono rwina mũrĩo ta ũkĩbobo mũrĩo wa ũkĩ Tharaka na Tharaka Green Gold bambĩtaga nĩ Faminas wa Kimathi.